MWANA FUNZi, umunyamakuru umaze kubaka izina rikomeye mu gukora ibyegeranyo ku rubuga rwa YouTube. Kandi uretse no kuba akora ibyegeranyo ku rubuga rwa YouTube, ni n'umunyamakuru wa Radio Rwanda cyangwa se ikigo cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA. Ariko uyu munsi twebwe tugiye kureba ese urwo rubuga rwa YouTube yafunguye rumuhemba angahe buri kwezi, ese rumuhemba angahe buri mwaka, ese kuva rufunguye kugeza uyu munsi amaze gukura hangahe, ese buri kwezi yinjiza abasubscribers bangahe, ese buri kwezi abarebwe na miliyoni zingahe. Nguhaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, uze kwibuka gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Nimba wakunze kino cyegeranyo, uze gusiga udutima muri comment. Kandi nimba ukunda MWANA FUNZi, uze gusiga udutima muri comment. Nguhaye ikaze. Uyu MWANA FUNZi yafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2019. Amaze gushyiraho video 897 zamuhesheje abamukurikira bangana n'ibihumbi 293. Izo video zimaze kurebwa inshuro miliyoni 29. Noneho reka turebe isi izo miliyoni 29 zamurebye kuva afunguye YouTube channel kugeza uyu munsi zamwinjirije angahe. Reka barizo tureba. Wibuke gukanda like. Kugeza uyu munsi ku bantu 1000 bakurebye, YouTube guhemba $5. Ayo $5 nuyagabanya na ba bantu 1000 bakurebye, uzasanga ku muntu umwe wakurebye yarakwinjirije $0.005. Ayo $0.005 nuyakuba na za miliyoni zarebye MWANA FUNZi, uzasanga kuva umunsi yafunguye YouTube channel kugeza uyu munsi yaramwinjirije $148,000. Ayo ngayo nuyakuba mu mafaranga y'u Rwanda, uyu munsi $1 rimwe rihagaze 392. Uzasanga kuva umunsi yafunguye YouTube channel kugeza uyu munsi, iyi YouTube channel yise MWANA FUNZi yaramwinjirije amafaranga y'u Rwanda miliyoni 206. Ni amafaranga menshi cyane uyu MWANA FUNZi amaze gukura ku rubuga rwa YouTube. Uyu MWANA FUNZi ukwezi gushize yinjije abasubscribers 39,000. Uyu MWANA FUNZi ukwezi gushize yarebwe inshuro miliyoni 4,317. Noneho reka turebe amafaranga uyu MWANA FUNZi ahembwa na YouTube buri kwezi. Uyu MWANA FUNZi ukwezi gushize yinjije $17,300. Nuyavunja mu mafaranga y'u Rwanda, uzasanga ukwezi gushize yari yahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 24. Ni amafaranga menshi cyane uyu MWANA FUNZi ahembwa na YouTube buri kwezi. Noneho reka turebe amafaranga uyu MWANA FUNZi ahembwa na YouTube buri mwaka. Uyu MWANA FUNZi umwaka ushize yahembwe na YouTube $207,200. Nuyavunjisha kuri ya mafaranga $1 rimwe rihagaze 392, uzasanga mu mafaranga y'u Rwanda yarahembwe na YouTube miliyoni 288. Ayo ngayo nayo yahembwe na YouTube umwaka ushize. Ni amafaranga menshi cyane uyu MWANA FUNZi akora ku rubuga rwa YouTube. Akaba ari nako tuganye ku musozi w'iki cyegeranyo. Nimba wagikunze, uze gukanda subscribe, ukande like. Ubundi nimba ukunda MWANA FUNZi, uze kugenda muri comment usige mu dutima. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.